tabiriba pumnamakpu ahanba maktada Library of Manipurna Kurumjari. Akoigi ngasigi open mic aina Library of Manipur Finding the Voice na sinjaba program sida lingsin biduna leire Manipur dagi mingoina panjarabada Nonibala Narengbam masi social activist oina leibani iche busu ahanba maktada kurumjari. Iche aina iche na kaujaraga iche na akoigi ground level da Manipur ki tamakta haiba tare ko koina 25 more than 25 years koi community development adagi children gi issue women gi issue da tabak tawraga mathang tawraga lakpi bani masida specifically aina yamna interesting oi ba haitare iche gi profile da akoigi Manipur si aina pokpadagi dum conflict se ki wari sida koi se chaure ko aduga everybody akoi Manipur gi mi kuting maksi adum some way or other conflicts in adum impact tawrakpa dagi for example ai gumba kasunata ba mana koi na chawrakpa kan mapan tholak tabagi adugi even traumatized adum deiba aduga adugi effect haitare deida ichena tawba thabak sida ngasai gi victimhood se masidai sida change as an oina leadership ki bagi thabak tawi kan tabas de yamna ingonda khangning ba hena poe dumaina tawraga ichena ngasi akoigi program sida lakpi bagi damakta thagachari ai yengbiri ba pumna makna sukai dagi yengbira ibna habdu comment ta soidana tawbirau ai amtang share tawzage aduga ina share tawringai sida ichena amtang self introduction akoi myam ta kitang haibi yam nungai ngasi finding the voice ka aiga khoismaina aingoda for having me here aduga aigi mingse Nonibala Narengbam aigi yumse kaisam thong marang ni thok lairak aduga aina tawjariba thabaksina integrated rural development service organization kauba aigi baba amsung magi akoigi like minded senior group kharana ni khatlamba adumba NGO duda ai thabak tawjaraga leibani huzik aduda sunatana aigi family gi oina ai cha ani leire aduga maina lei aduga aigi nupana magi private business da maina thabak tawraga leibani aduga ngasai Monica na haudorakpada haibibado conflict da chawrakpa akoise conflict da chawrakpa se aigi I really had gone through and lived through in with and on conflict da akoise chawraga lakhre aduga yamna bitter experience bitter truth of life se akoi thingnaraga lakhre ado aina just aina haijaningba se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯕꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯕꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ 1984-85ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7-8 ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯕꯗꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 2-3ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯑꯃ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯏꯠ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯁꯨꯛꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯕꯨꯠ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯔꯤꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯁꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ
matamdugi armed conflict or armed violence po harasu armed conflict po harasu adumaina leirakpadugi akoisu directly yamna victim mama oire victim se in different forms ta akoi victim ore ado oiraga su akoi survive tawra akanda akoi se ngasi sumaina mayamgi marakta tillaga akoina ngamjaba contribution khara amasida positive contribution khara piba ngamnabagi constructive oiba thabak khara tawba haurakpase masisu maina ngamjarakpane na I thamjai aduga aina ngasai monica gi da victim to changes in leadership sidi tasengna akoigi personal life kasu yamna mari leinaba ni haina khallaga su ai natraga su madumakti akoina tawrakpa kanda akoigi adumaina lisang sena lakpa am conflict amsung akoigi am violence ki ethnic conflict ki manipur da thengang kaya rakta thokraba adugumba conflict mayamduna maram oirakanda leiramba akoina thengnarappa nupi singse huge gross human rights violation with akoigi extrajudicial killing mayam ama tawgiba adugumba mayam singdugi akoina matamduda thengnaba maru oina mawagi nupase sigraba ngasai extrajudicial killing da sigraba mayam singdugi adugumba nupi singduga khoi ke pullaga thabak tawminabagi tanja ama leigi aina organization sigi through da adugi tanja to da koina adugi nupi singte pura koina thengraba kanda yam victim oina moise adum kappaga adum traumatize oraga depression amasung adugi moigi life se yamna nungaitaba punsida leiramba mayam singdo koina moise akoina wari sanaraga moibu koigi training gumba yaurakanda koigi tongan experience sharing program gumba silla kanda wari je minus hanara kanda moise khanghaudana akoina moidagi tonganba potential koigi moidagi innate oiba mai manungda leijaramba adugumba sakti du seasonara kanda moise they become akoigi changes in oina thoklakre changes in oina thoklakanda aina example ama thamjaning base adumaina tauba arm conflict ki widow sing haidi magi akoina ngasai arm conflict ki widow hairakpa kanda akoina thamjari base magi nupa se either magi manungi mi oramba yai or either magi nupa se state poster leramba yai but we try to bring in all the widows together in one platform adumaina adugumba mayam sulla akanda akoina urakpase adugumba nupi singse after several koigi awareness experience sharing exposure mayam sipira kanda moise leader oireba changes in khakta natana leader oira kanda moigi community da moina lead tawraga moigi community moigi leiriba lamdam dugi lekai dugi village dugi khungang dugi mayam singdo moina moigi grievances helga moina oira akanda adumaina tawrokpo pose simaksu akoina yamna nungaigiba area ama oi aduga ngasai conflict se akoina conflict sigi maramda nainabasida conflict understanding and peace building ki process sida changjallakpa kanda ngasai yamna nungaigibe experience ama khatang aina thamjaningi akhoi se sexual violence and ngasai domestic violence aduga ngasai armed conflict sigi mayam jing sigi mayam da victim ni hariba mayam siga khoi ga sum thabak suminarakpa kanda yamna nuksiba timing yam thengnaba singdi manungda nongma akoina experience sharing ama sinba kanda akoina phaminariba mayam singse mana mani akoi haidokte just like normal akoi experience sharing dawna phamakpa kanda domestic violence ki victim o khongai kappaga magi case tu lakpa ngasai nupi macha ama yamna sunahani aduga masi domestic violence ki yamna wana masi kaptana khotana tawraga leiba adugumba nupi macha amana magi wari du loirakanda atopa nupi amagi wari amuk tarakpa kanda atopa nupi sina lira isina mase siwase rape victim adugi magi wari du lira kanda ngasai domestic violence ki victim sina magi awabase loina kauthokhraga magi ngasai solidarity se ngasai amba sexual violence ki victim du da pirakpa adagi amu ngasai armed conflict ki widow sina magi punsi da thengnaba magi nupa se kanana halino khangdaba aduga ngasai sirakanda moisi tongan ba level mayam ama haidi counter terrorism da siri ni harasu fake and I mean like adugumba mayam singse taurakanda moise completely kaino oina yamna victimize tauroga leiramba nupi singdugi wari do muk tarakanda mu ngasai
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯒ ꯊꯅꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯨꯅꯒ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 4 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ 3-4ꯗꯨ ꯊꯅꯝꯕ ꯎꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ we should like work together and aduga ngasai sibai oiba or police oiramba nupido adusu maigi nupado na akoigi matamdugi naharon hainare ko aduna hat khrakanda masu ngasai moigi marakta leramba misunderstanding mayam sing so overall akoina adugi adugumba experience sharing the thoglapase whoever was it or like akoi victims je kanano hewi har kanda akoina awaba mayam si puraga lehowi haibasima commonly understand tawnarakanda adugumba potse akoi puthorokpa ngamgiba aduna ngasai moise repeat tawraga admaina yamna support system da tawrakanda akoi gi nupi gi team je admaina semgatkhibani ai admaina ahambagi round je admaina thamjage the ichena hujik pabung na ichegi pabung na ko ꯍꯧꯗꯣꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦꯡ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯇꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗ ꯋꯥꯏꯀꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ BA ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ BA ꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒ ꯆꯠꯂꯒ MAꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ 19 somewhere ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯄꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ 1984ꯗ Institute of Rural Education ꯑꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 1987 ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯕꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12 ꯀꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ 87ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ we are very ignorant ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ignorant ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯃꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ voluntary organizationꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ मासे despite being a principal in a government college mana haibase voluntary organization is a very beautiful world you can reach out to the unreached people you can reach the unreached places haidana mana ingonda admaina sum wari sum sarame ado moina mase head clerk oibanina matamduda akhoi account ga subase akhoi daga sum smaina eu smaina tau kaina takpiraga tawrame but I was not actually into that ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12 ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ PUC ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ BAꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯁꯨ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ somehow ꯑꯩꯁꯦ pull in ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ and this project needs someone who can really coordinate ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ because my aim was completely different ꯑꯩꯒꯤ aimꯗꯤ it was a different area ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ I cannot give more than like 1 year ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ okay fine ꯑꯩꯅ 1 year ꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ
slowly I said tamna pullin tawra kanda aigi ngasai aigi aim in life se tamna sum I deviate tawre aigi adugi ꯏꯆꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ I hana Indian Air Force yam pamami Indian Army tangge kaina kalamba then I first priority budi I aim in life with civil service try doge kaina I started collecting all reading materials tauraga I say like kasi pa ba horopa matam neba matam duda so adu ki photo dagi tam sum changa kanda and the project was for 3 years and I know haiba ngamaktre du tam na sum changa I was very new and I had zero knowledge about what is really going to like to do haibado adu tamna is changa kanda aina su uba hore community the village level the uba hore ura kanda aina tamna sum changjala kanda that project lasts for continuation though almost 9 years the project it was a long term support system adu adumaina tawraga I pullin tawhibane ba adu I huzik I don't regret at the moment because aina khalle bo aina civil service ki thabok tawba mi mu oiram taragadi maybe I will confine my world in the four wall I get table I gi chokri du da I confine tawram ba yai but when aina sida ngasi tawriba thabok sidi I don't have like it's a seamless like work ne aduna I can reach out ko ban haibiramada you can reach out to the unreached you can reach out to the unreached people and area aduga government na tawba ngamdaba thabak mayam singse asi voluntary sector na support system pi doine na haibirambudo adugi poto hojikti ai khang aina khatbada my father was a very visionary person naina ai hojikti khalle yes ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯕꯕꯥꯁꯦ 2015 ꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯗꯦꯠ 10 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ 9 anniversary ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯆꯍꯤ 9 ꯁꯨꯕ anniversary 2015 ꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 80sꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯂunteering ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯂunteeringꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ USꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯨꯗꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯚꯣꯂunteeringꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯚꯣꯂunteerꯁꯦ ꯍꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 80sꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ so ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯦ he also had a different dream actually he is a artist he is an artist he paints a lot and he draws a lot ado magisu he has a different dream but adugi ngasai aina haijaba 1984 da ngasai rural area the Institute of Rural Education na mana kolaga school ama linkhalambase sigi school se hujiti it's flourishing aduga adugi school du da huji agi panupa ani shuba aiga thangnabase mase huji aduda mana in charge oiraga mana principal oiraga huji BEd college hangdoga dagi koigi fine arts ki college hangdoga ma like full fledged oina mana adum look after tawre then aigi ani ahum suba aigi last brother sina ma designer ne so he works in like different companies adumaina akoi ahum makse babana piramiba idea se hujikta akoi baba zaina visionary ne haibadi man haigi matamduda aidi sarkar gi thabak se like it really will binds you like anything haibam hairameba sarkar gi thabak tawba haibase you are serving to the government it's okay fine but akoi gi job seeker oina leibagi mahuta be a job giver haibase mana ngata na khoi de piramba message neba aduna akoigi babana matamduda 80 duda akoina budi hai ko khut yam lengmalle baba nang kaigino why are you doing all these things in spite of you having a job and hire gibado adonga sidi like whatever he did is for the betterment of the society haibado ai halle ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ
ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ khitang crystallize oibagi adugumba tools and techniques aina adugumba workshop khara tawjai adugumba si aina angang singda tawragadi akoina magi talent si already leibasi mapangi lamga akoina tholaga ngang thorakpa kanda khitang help oigadra ina maina tawjabani aduga iche gi ima gi manam dusu khitang khanni aigi ima se she is a very cool calm person mase pak thau ba hitaba amna baba gi supporter ne mase aduga ima se hana akoina khangakpada mase mase thawal kiam dagi ni matam duda she also has a very good story all the time khoi mai wari se moi se matam duda nupi na lai tamba chakpa matam da nung na thaba aidi moi sa to ki matik suffer tawro pa hai tare khoi nung na ga thabi ba matagi school je nungdang da ka ba ado moina school je nungdang da ka ba kanda moi se mai gi uncle lamana moi ani se adum guard tawraga pu doiba natadi school chatpa ngam da ba so she is one of the first pioneer BA ni moi gi lamdam dugi aduga BA do hek loibaga magi ahanba tolok se oza oi biyo haidana wangjing da leiba school amadagi wanom bala akando oza oi hai adugi ahamba tolok se lupa 18 phangi haina mana oh wari okay de aduga so sweet lupa 18 se magi ozagi ahamba first PA je mai phangi adu phangakanda mase koi ki 1943 gi 43 October da pokpa igi mase aduga moise lan gi chaklam khum chakla koi gi chaklam bagi koi matam dugi koiring na pan ba matam gi chaklam khumchat kaina hujik tawri se sigi cheng tang bagi famine je thingna ba dugumba igi ma adum admaina thingnei ba aduga moise mase admaina higher secondary wangjing higher secondary da ku ina oza hoirakanda Wangjing College da mu mase transfer tawraga Wangjing College da maina lotion gi my retirement se ado khoi like akoina khangakpada my father had used to have lots of challenges in his life aidi tongan tongan ba case boiro ma boiro myam thingna ba se khoi maga moini na dum collectively fight back tawrakanda maina tawe ado ima se huji lay yumda aduga maina huji akhoi myamgi nang kaida lay pung kya da halaktoino pung kya tattoino adumaina akhoi myamgi keno oina lay yam imagi si hai Ima was the only daughter of my akhoi abok tugi magi su chamana na akhoi ga chamana na mai ai ga chamana na ima mathanda poi mopan pa ani ga loina na pokpane adu mopan pa ani ma lay gidre 2 years de adu amadi lay aidi sum aina akoigi interview si tawba kanda background se ngonda yamna important oyena khanjei akoina akoigi personality shape torok se definitely akoigi influence akoigi hanlaman sing dagi strengths se lowidan aduna mani I mani always find it very interesting to learn about the person's background And one good thing which I also like experience in my childhood days, early days, that the akoigi my father is a very broad-minded person. Mase lau su uiye, lau yam uiye mase. He is also a farmer. Aduga aina wari da tapo kanda mana matam du da ina ngasai mamang da haise give head clerk oiba chatlam dai da tan kun ga tariet loi hai mase. Moi akoigi no se ko. Tan kun tariet se loi pizza pithak toromaga ngatatuiba mamang da lau uramaga. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯣ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯕꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ yeah that's awesome adagi aina ngasai ichena haigibada ahamba torokpada akoigi matamdudana mo ngasai gi naharol ga system ga
gi problem da ko yamna conflict se to okanda widows mayam amuk leigre the widows ta natana youth nupam sa sing su yamna leigidaba adugi tawbase masi aina huzi phauda khoi statistics kumba leibra kamu widows adugi matamdu da thoki aise matamduda akhina thengnabada matamduda ngasai ifamnasu 1528 case ki ama leiredana adugi manungduda adum yaudi yawe aduga akhina matamduda organize tawraga thawal district ki oina thawal matamduda kakching district leiramde ko aduna matamdu thawal district harakanda kakching area sugunu baki police we could mobilize around 40 widows kumba akhoi thengnagi ba aduga adugi mayamduga ne akhina thabuk suminar khise aduga all over Manipur gi oinadi akhina wing Manipur haidana women in governance ki network amma laibase sigi women in governance ki network sigi akhina punna tawba kanda sai church khoi senapati sima matamdu da kangkopi haidi senapati sima masing yam wangi Churachandpur masing yam wangi Chandel masing wangi Imphal East West maina laibasing se punjal kanda akhoi mobilization se thawal nadi khaidi heavy oina wangi bani matamdu da adu punjal kanda akhoi around akhoi 50 plus 60 ki chang da maina punjanara kanda akhoi se he pulleba punbase ke maina lai but adagi adu akoina akhoi document over ngamgidaba su mayam ama leirongani da aina akoigi keno se ground level da di akoi thapaksi che hoy adagi different mayam tholaga yamna tawidan adu akoina masigi information se hoy court ki case adu tawba de lo se pollution da ba dum chahi ke dum yam leigre the sigumbagi case sida aina mo tang akoina library of manipur adagi international national gi mina manipur gi problems understand to bakanda aina narratives da koi manipur gi mi na oina moina thengna rupa do ina haning ba the sigumba sida matam du da dum thengna ki ba wari sing se dum documentation gumba dile ho bra kamai ta wi lari koina puthok pagi machak oina bagi damakta Tari ko ina puthokpase akoina matamduda akoise we were working together with Cordet Netherlands based koi Catholic organization ama leibo mana support tawraga akoina su we the widows of gun haina lairik amadi ponge moi matamduda okay community akoina adum tawrakpani ado we the widows of gun se koi matamduda nupi koi moi mangagi story je fazana in detail oina magi matamdugi adugi document tawba koi marupto Prengban english ta DRT English da Prengban DRT oh namal and the way he documented their I don't know their story or their experience was completely awesome. Haidi yeah mana chatpase ngasai nupi amagi widow amagi document tawropase just like nang inupadu kay dongoi sigino kaida kamay to ino hangdeboko. He yes started his documentation from her childhood how you have been brought up, how many brothers and sisters, adu ada to paring sana magi from the very beginning. And koina adugi documentation se tawba kanda yamna nungsiba, yamna nungaiba, hojikta nungairakpo hojikta nokningakpa haitare akhoi se ningjang adum nokpasu yauri hojikse akhoi maraktasu. Aduda ngasagi aina two aspects se man hai mate ngakpaneba ngakpase kamai tawge ha kanda magi amana nupi amana victim ama oirakanda widows ama oirakanda mase magi depression magi trauma matamduda akoigi counseling process kaise am ka hena akoi leiramde mental health ki wari se kya nainaramde ba duna mental health se it was koi thoidongna hangnadaba khanadaba area amane aduna ngasagi healing process se experience sharing was one of the healing process amoina koina khanarame and also it helped aduga ngasai depression magi nupa gi leitabagi machagi mayamdugi maraktuda she also becomes a victim of domestic violence adum oiba haitare single mother se duda ngasai preng se yam ngap khiba and man hai no ni how could like nang kamaina noi se kamaina si ubo society se kamaina noi sidai sida noi kamai thabak tawino and like how sigumbo society madan noi kamai hingino haibase and domestic violence haibase nupi magi punsida adum chayetnaraga laiba adum themnaraga laiba pot ama nathoknaba yadabadongna
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯒ ꯍꯥꯐ ꯗꯦꯗꯒ ꯂꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯐ ꯗꯦꯒ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯐ ꯗꯦꯗ ꯂꯣꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯕꯨꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ Oh, yeah, aina Amazon da hujik yang khatpan edo. Larik se sina aina kitang akoi na awaba ama oi bahai se ai isa si Manipur gi native niko aduna larik se aina bau phang wala sina di Manipur gi interest ta thirak pase si sina larik se phang da bagi masi gi awaba sima yam laire ko hujik se hai se ichi na harak bagi larik se khang bai wane bedo aina yam paninge kai gino ka madu da thada ki ba effort adagi madu da document tawbaduna madu gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯋꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯦꯟꯗꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯅꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ instead of supporting a widow ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯡꯒꯤꯡ ꯑꯞꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯠꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯂꯣꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ so like and he knew that our society is one of the like conservative society ni haibusu ma khangeba aduna ngasai magi lyrics irakpa kanda magi lyrics de iriba magi moong se like it's completely different I learned a lot of like mana aina translator oiba matam yawe haidi transcriptor oiba hai tare ko ise aduna aina transcriptor oiba kanda da mana adugi expressions mana admaina hairi eba ado aina ai yam learn su tawe mongondagi ado akoina su amuk akoina survey macha amasu lei akoida survey gi like akoi like oina di natte but survey gi report macha ama aduna livelihood ta kamaina nupi singsina hujiki hariba gan widows singsina suffer tawrige haibado adugi livelihood report ma akoina hujiki widows of gun dudi akoina Geneva da akoi side event ama sillaga aduda publish tawbani haidi release taweba adu like Geneva da side event ama tawraga that was I think 2012 tara kai mo khoi na release tawbani adu book adu yes I am panning adu larik to tang 18 thara kan da copy do ani sudra ka su at least photo state kumba tawraga ingon the pdf oina tharaga ai yeah because book form oina fazana leirabane adubdi aina copy amtang adu phangagadi yam numaisagani US ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯦꯟꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯨꯛꯇꯨꯗꯪ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯛꯁꯃꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎ ꯂꯤꯇꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯗ ꯇꯝꯃꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯈꯤꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯕ ꯁꯤꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ But one thing you are going to miss is like personally missing ama tawgani like tagi phangoidaba ama yes like suddenly when a bun calls right adugi ban je khangudana kawrpa kanda aina experience tawwa experience yam bitter experience mayam se ko but anidanga kanda di oh this is how we survive haibudo Wangjing Day office lani then suddenly ban kaugre ye hairani kai gino khalani kai gino hangnarani NP mamangre ye dugi akoi lambi da ban kausale ye lilong da kaure ye waithau da kaure ye haira ani ba ade akoi se it's okay fine ban bu kai no kai na khalaga nga ka lai thara kan da degi di akoi gi conscience akoi di inner kai no ma voice ma la ani ba hey don't take the risk haiba gumba gi wakhan da ko adu akoi na thogalak pa kan da lambi sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯌꯥꯔ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯕꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ I really don't know whether we are really living a life. Yes. Adugi, like it's very difficult to say whether we are having a life or really living a life. But we are every day, every second of our life, we are, like bargaining, adjusting. Then like somehow we survive. Yes, I think so. That's what I think. I do Yeah. ichena akoina hujuk ki segment bauda akoina hanagi haitare armed forces adugumbagi conflict focus tawrena de hujik anawbada mo hujik ngarang da chahi ama phare akoi manipur land 2023 se hujik phodum no makeup na bagi I think asi ngarang no makeup na bagi adum tari aduna masigi work haitare ichena thingna bada adum da mo kitang mo experience kitang share tawbi Experience handaki aina hujik aina haidoi akoina hujik wabase we have uh, we have experienced different stages of conflict in different ways, like personal conflict layer, inter-community layer, intra-community layer, then within the state, then like Admaina, we have come across different, and we know that every time it's women and children who are, having a suffering. suffering and having a very Yes. tough time. Hꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ peace building, then conflict understanding, conflict analysis, siguma mayamse tamakpa kanda we feel that ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ training se ai isa su phangba mingonda su phanghanba swaina tawrokpa kansida somehow we feel that after Rabina Sanjit ki matamdagi matungdagi di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯠꯂꯝꯕꯗꯣ suddenly like ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯦ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯎꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯁꯟꯖꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ somehow ꯑꯩꯈꯣꯏ we started building our state, building our communities, building our like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ relationship building ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ inter community conflictꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ conflict ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ inter communityꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ inter community conflict ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ peace building ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ relationship building ꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ we try to build up Manipur, we contributed a lot in building a better Manipur ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ contribute ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ no doubt ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ media focus ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ media focus ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ and we are one, we don't have that much of highlight in like we see tawrisi mingondadi am haidragasu we tried our level best to contribute for a constructive Manipur. Suddenly last May da 2023 da or 2023 gi May mamangda COVID amuk leigre ko COVID sisu yes COVID sisu like akhoi se 2020 gi kanu sidaida akhoi COVID si lakhre kanda it was a complete mess ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯍꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯔꯕ ꯁꯨꯡꯍꯟ ꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ it was all over global ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ IRDSOꯁꯦ ꯆꯥꯏꯜꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯏꯜꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯕꯤಯಿಂꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯆꯥꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯌꯣꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯟꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
crowdfunding ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯔꯀꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ we could collect around some 30-40,000 ꯒꯨꯝꯕ collect ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ first instance ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯜꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯁꯨ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯗ ꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 1,000 ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄꯣꯊꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯔꯤꯁꯛ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯋꯤ ꯇꯨꯛ ꯗ ꯔꯤꯁꯛ ꯑꯦꯟ ꯋꯤ ꯔꯦꯟꯗꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ 3rd ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ I would say this is the most unfortunate ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯅꯤꯡꯁꯪꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ AK-47ꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ somehow we try to deactivate from conflict ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ with full of like with unlimited supply of arms with unlimited supply of hate speech aduga akoina ngasi ngangnariba loan mayam singse akoigi unexpected language mayam ama khoi sizinaraiba aduna sigi conflict se aina khanjabada this is not going to lead anywhere hena nushinadaba hena akoigi kano ama lakani haina ai khalle aduna akoina asidasu masagi khudakki oiba relief se tawba kanda aina ihanana akoina kamai tawsigena mathang mathang pau phaunarakpa kanda ihanana my first intervention was in Imphal kenogi west ki khoi college ama khapta leiba matam akhoi asomdagi lam kanorom lamlai romdagi adagi kanoromdagi lakpa ikaw romdagi lakpa mayamgi mi mayamza akhoi maina collection je aina aigi friend circle mayam phone tawraga adugi whatever is available or whatever you want to give tawro haidana tawraga maina tawi adu hujik se amuk la ise matamdudadi akoina chatpa kanda relief camp sing da chatpa kanda traffic jam thoe ko mayam se aidi piba mayam se matam lam lam gi club gi adagi akoigi individual sing na collection tawraga mai mai ngamjaba contribution je chatpa kanda traffic jam thoe eba adu hujik na mu kamai tawrage har kanda hujik sina post la abanina mi sing se normal life te lakgi type te tawraga relief camp da leiba mi sing si normal di natraga su aigi mayam sing sina contribution tawbagi chang se handhara ineba so it's a very like hujik se yamna waba stage ama maruoina akoigi people in the relief camp are really suffering ado ngasai gi angang sing si ai mu lakjage angang sing si gi mu lakpa kanda di angang sing je hujik lairi paningai leitaba adagi ngasai gi government adi pi budi hai pi busu khara di yaurongani khara di dum pi ba male dubu loina makta each and everyone is not accessing adugi poaching se lakpanina akoigi akoina hujik tawgena akoina hujik next plan da leise hujik entrance examination je class 10 gi su loisan graga adagi 11 gi su loisan 10 gi su aduga 12 gi su loirakanda akoigi round of lyric sing je collection tawrakanda sigi mayam sing je akoi amuk distribute tawnabagi process ama akoi semiba sumaina aduga ngasai gi angang sing sina akoigi relief camp sing da leiba akoigi angang sing se ngasai gi chaba mapung phadabagi potso yam chaun leiri aduga sana khonabagi participatory oiba thabak ama aduga moigi mind development gi process ama sisu koi awaba kaino amani aduna ai wakhanda sigi lan sigi conflict sina aikogi punsi da piriba awaba se directly piba group ama indirectly piba group ama directly affect tawba kangbu ama indirectly affect tawba kangbu ama aduga not only asagi directly affect tawba kangbu di relief ta leiribasina oirena khallagasu indirectly piba mayam se sidi asagi akogi shubham lompham gi senbit loan gi handharaiba mayam economy gi earning gi loimak business sector soklaiba mayam singse like kari haiduino khangdre hoji hoise complete chaotic oiraga sumaina laibase
ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ this is the worst scenario ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1 year ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯒꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯂꯣꯝꯒ ꯋꯦꯁ ꯂꯣꯝꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜꯂꯣꯝꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯖ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚर्ꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯟꯖꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯖꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯖꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯂꯩꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯕꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯈꯪꯕ ꯈꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯩꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯣꯕꯤ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡꯗꯤ ꯄꯥꯡꯅꯔꯤꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯐ꯭रीडꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯈꯪꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯨꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯥꯏ ꯋꯨꯗ ꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯂꯥꯏꯛ 90% ꯀꯔꯇꯦꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯄꯣꯛꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯛ our space is Yes. very shrinking. Yeah, our space is very shrinking and also very threatening.
Mm. Sigi potse then and also the other thing is like there are other uh, there are so many groups of people coming up in the name of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯁꯨ Mm. ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ somehow somewhere their principle thought of principle their thinking and our thinking is not like it's not working out aduna Mm. ngasai ngangurakanda conflict amuk tholakadra haibagi mayamsigi Yes. wakhanda adumba in conflict of interest mayam ama tholakadra and also it may create another round of another level of conflict ama oirakadra haibagi wakhanda su mayam se like people are controlling their like expression aduna self control so tawnai and also the other elements are also controlling the voice of the people sigi potsine aduna tragedy voice out tawrakanda like for instance akoi chahi ma phare people are asking like how what is the plan for the state adu akoi state ki plan se uba ngamde and people are asking lots of question and like even I also have my own question like where are the troops that landed in Manipur in the beginning Yes. of the conflict? Where are they posted now, and what is their role? We heard that it was around more than 60,000 troops, but where Mm. are the 60,000 troops, and what are they doing? Haibo questions ne ba questions and we don't have an answer from the government because government the hangurakanda they will point their fingers to one person to another and like like it got polarized in the process in the midway. Sumaina like say then secondly, how long are we going to um, crossfiring, continue the crossfiring, or how long are we going to stop, continue the violence? I would say nobody has an answer. Second, third, are we in the sense like actually it should be the government who has to initiate for a dialogue, which is not happening. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ peace committee same and on the next day people drop down like the members were dropping down. So, like, what is the dialogue process, or like, sigi pot se, ise mi ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ everyone will say, everyone Mm. says that ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ but ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯦ who has to do the follow up ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ automatically is a state who has to do the follow up ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ initiate ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ what will happen today, what will happen tomorrow ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ uncertainty ꯑꯣꯏꯕ condition ꯑꯃꯗ we are living in that kind of chamber, like very uncertain what will happen Mm. tomorrow. Mm. Aduna si laibanina mentally ko mayamsidasu demoralize oiraga magi ngamjaba thaktuda tuminna mateng pangnaraga laibagi ama uba ina aduga mai private group semago adu tawre aduga koina pura holistically kahini dak tawraga chahi ama phabasida kesu manipur si am chawba lam tinna tedana ko adum conflict si kena tawba yaye na maina khanbase adugi expectation dudati perform tawraktaba haitare ko ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ like ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯨꯗꯤ like ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗ maximum 15 days ꯑꯗꯨꯝ solve ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ Mhm. and like ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ like ngangningba control ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ control ꯇꯧꯗꯦ like who is doing what ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ Mm. ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ everyone like everybody is doing their own way ꯑꯗꯨꯅ Yes. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sometimes like is there a government ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ or is there a state ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣ are Mhm. we ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ state ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ are we under a democratic setup ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ Mm. ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯦ are we under a democratic government or are we under a democratic setup ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ grievances social media ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯪꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ but who is Who is listening? really
listening, who is Yes. really listening, and who is really taking the stock of the conflict till yesterday. 1 year की stock से कनाना कमाई तौरीगे लेरिबा प्रजासिंगसे नोमगी चाक चरा अनि चारगा हजिक everyday अꯩना नुंतीगी गाड़ी थौर चटपा कांदा रिलीफ कैम्प की मीसिंग साबा धूपने अदगी Mm. कैंडल ने अदे डिश वॉश ने देन detergent ने सी मरी से नुसा मरकता योले अदो Mm. ngसाई अइसे नुंतीगी चटपनीना I buy every day, I have to buy every day कइगिनो आकाना नहाना I candle लौरे ngasiना I अगरबत्ती लौरगा लाए tomorrow I don't know what will I buy स्माइना लेबा कान अइना ngasi से खितंग ना हले को आई ऑफिस से खितंग ना हलक कांदा अइना ngसाई उरंबा टीम दो क्यामगई लंबी दो उरंबा टीम दो अदुम लेहौरीबा सो अइना खल्लगा लाइजे Mm. either their cell is not working that way cell process से तप्पा अमा सित्तबा अमा or मोई पोट से हमना overloaded होइना लाको साला हाइबा से खल्लगा लाए so Mm. how long Smina, how long the people in the relief camp is going to survive with this? Aduga masagi sigi potse moina yoliba mayam dudagi no da mana lupa kayam tongam doino habi question dune ba iga adu calculation ne ba in la ise aduna ngsaigi akoina ngangnariba launariba mayam se Facebook hangurasu Twitter hangurasu ngangning ba unlimited language yamna सिजनदबा ताबदा वाबो लैंग्वेज मैम अमा सिजनरगा अमना अमा चैनबा ngangnabasidi it continues adudi ngasagi mobile paiba ngamba or ngasagi x da Mm. ngamba kangbugi wari neba adu nataba Mm. adu nataba maigi real life te hingiba real pusi ami hingiba mi singjigi plan of action je blueprint je kanana pidoino habi question duneba koino je hangni de aduna sigi se unless dialogue process ama ओइथोकेरा ओइथोएरा इनिशिएट तौबा अमदे आई वखंददी यामना मथौ ताई मसिगी डायलॉग प्रोसेस से अखोइगी गवर्नमेंट सु तौबम थोई अदुगा अखोइगी लैरिबा सिविल सोसाइटी की मरक्तसु मसाइगी पीस बिल्डर मयाम अमा कॉन्फ्लिक्ट यामना स्टडी तौरगा लैबा मी मयाम अखोइ तुंजननबा ममांगदा अखोइ खतंग होनै but like suddenly कोई टेंशन दो याम वांखनरपदगी अमु हतंग अमु पोथाय also support system अमसु resource अखोइ दरकार लैदना Mhm. anyway koi haibadi manipur da unase haibada manipur da unabam leitabani na we have to go out somewhere and meet and talk adugo ma mayam dugi support system so koi daka oibani na adugi kano mayam su lei but the best person uh, best person would be the state na tawraga di he na phai haibadine Mhm. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ 57 ꯃꯤꯅꯠ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯎ ꯑꯥꯔ ꯗꯦ ꯀꯣꯄꯤꯡ ꯑꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯤꯝꯇꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ then we supplied some play materials ꯈꯔ ꯄꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟꯒꯨꯝꯕ then ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯣꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ MCPCRꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ and he also had reflected on this ꯃꯥꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯟꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯂꯤꯡꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯀꯥꯒꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒ
ꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯦꯜꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯍꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯁꯨꯔꯒ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯆꯥꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯏꯟ ꯑ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔ ꯂꯩꯅꯤ ꯕꯠ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ 12, 13, 14 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯁꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯀ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤ 1989ꯒꯤ 89ꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯃꯥꯒ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯕꯕꯥꯒꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ as far as I remember that village is ꯇꯣꯂꯦꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯟꯅꯦ ꯑꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯑꯣꯟ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ campaign on gender-based violence 16 ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ days ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ activism ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯣꯏ 16 days activismꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ at least like we try to create a mass awareness to the like people public the stakeholders singda ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ 16 days activism ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ ꯆꯍꯤꯁꯦ 16 days activism ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ every year we do it Oh, I every see. year yeah every year we do it and it's a global campaign niko 16 days Okay. activism se it's a global campaign and United Nations gi theme da dum thabak tawbusu yawe akoina campaign se aduga akoigi Center for Global Women Leadership na San Francisco da laiba team amasu laibane moigi theme da su dum tawba yawe akoina aduga Okay. 16 days activism is a global campaign for 16 days akoigi first dina koi 25th November dagi horaga 10 December da closing oibane International Human Rights Day da close tawdoineba and in between that 16 days akhoi adum campaign se street corner campaign gumba then akoina we round table discussion gumba or sometimes we go to the field and talk to the women admaina we different modes of campaign se adum tawe akoina sahi khudingi adum pangthoe adu Okay, okay, okay. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 2000 ꯔꯦꯂꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯔꯦꯂꯤꯅꯤ 2003ꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁ in all the districts of Manipur guys akoigi demand yauromeba adagi establish family court in all the districts of Manipur haiba kumba akoigi sumaina demand ka se am tawramne akoina matamdu da 2003 da stop rape now the rape ki matang se hana akoigi armed forces ki matang dati yamna kana tawla da handak ki conflict se sidaisa akoigi relief camp kumba da adugumba tawbagi statistics haigadra adugumba gi kyam akoida adugumba statistics hujibawdi oina adugumba complaint ambaw leite relief camp ki de dum safely mayamna dum ngak sendana dum kana tawri ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯪꯗꯕ unreported ꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯀ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯣꯟ RTE ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯌꯥ the health and hygiene for adolescent girls ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯕꯣꯏꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ like we could hear from the boys what do they think about like menstrual hygiene gi maramda oirasu like or like we discuss about with the boys that how do you feel what do you think when your sisters menstruate or ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ menstruationꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕꯗꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ menstruationꯁꯦ like it's not a taboo and it's a process in human ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯋꯦ and it was like good one ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯒꯔꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ menstruation ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯗꯅꯀꯣ so ꯃꯥꯡꯕ the word itself like is alienating you from your family mangba haradi you are not it also mangba is one word that we use for untouchability ga haibagi type to aduduna why menstruation happens with women haibase amta understand tawdaba mangba ina loi chatpodo adusu mai physiology keno myam duga explain ga tawrakanda doctor naga tawrakanda tawbane yam nungai program ne ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯟꯗꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ as part of their schoolꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦ and for the first time we are hearing it ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯖꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯃꯦꯇꯤꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅꯒ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯇꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏꯖꯖꯕꯗꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯄꯣꯔꯛꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯞ ꯁꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯦꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯊꯟꯗꯒ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯃꯊꯟꯗꯒ ꯄꯤꯖꯕꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯛꯄ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯎꯔꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ sit in protest against GBV ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯕꯦꯁ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ gender based ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ violence ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯐꯛꯅꯨꯡꯗ ꯒꯦꯡꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ 2000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2022 ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ that was a very inhuman case
father becomes the perpetrator of his daughter. Oh. Machanupise pokso case neba. Aduga machanupise apasina adum mana sexually harass tawraga machanupise suicide tawrokpa suicide tawraga kudakta sidringaida mase khoi myam changdana hospitalized tawdana khotana mayam changdana yam kanna honabani ma hingnaba ina, but unfortunately we could not save her life. Adudaida mapadu tawrambadagi mapaduna main culprit oirambadagi adu tawrakibani adu matungda akhoise punna rally ama punna akhoi stakeholder loi surakanda ade atop atopa civil society NGO mayamga loi collaborate tawraga akhoi sinbane adu program rally. Oh, adudi hujiki mapa adudi adum jail da chakhrabra na thaga kamai tawri jail laidi mase and we hoi mase aduga mabok su yauna laidi mabok su yauna because mabok to su khangeba mabok to su kya khanganga mabok sigumba wari se aina hena akoigi society sida hena sandoga awareness se pi raga empower to the family to nak mai khangoi do no if it is done again and again tra o mabok si yauna dum jail da le mamadi mabokꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎ ꯃꯃꯥꯗꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯀꯦꯟ oh ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯃꯥꯗꯔꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯟꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯕꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯕꯣꯛꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯕꯣꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯗꯤ first recipient of the information je he or she is equally liable neba punishable neba aduduna angang tawrimba mana warammiba mayam singse sise khangbado man haidokaba mana support tawbiramdaba masu nupi dugi damakta aduna maram murakana mabokku yauna jail layni adu si gi maram si khangak pasina ichi hoi na ma suicide tawraba matung da khangak pra kamai tawba sai tawrakanda khangai suicide oh tawre hairакanda hana akhoi matamduda adu kandada khangakpadegi police na su akhoi police ka punna dum changminaraga adegi akhoi district child protection unit ki team laidana adegi CWC child welfare committee lai smain taro akhoi mam je pull up collectively akhoi changminaraga angang duge de social welfare su yamna support tawrakanda social welfare head office yauna ateng pangnarakanda angang du kannaba yam kanna honei ba ICU daga yam kuina leirakanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯧꯁꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅꯦ okay aduga hujur jik sigum suppose akoi problem si family abuse se adum aina dum tajai ko father na tawbasina muk chena ham ba oina haibire adagi mogi yum manung da laiba uncle na tawba adagi haidok na da ba haitare ko masise adu masigumba si mana report tawninga gadi adugumba gi helpline gumba di laibra kamai tawi manipur da ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯦꯁ oh ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ manipur sida ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ oh ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯁꯤꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯁꯤꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ for me it's very difficult to trust ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏ ꯃꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ immediately ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ suspicious ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯆꯨꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯤ it is 99% is the victim the perpetrator is known to the victim ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ WCDꯒꯤ ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1098 ꯑꯩꯅ 1098 ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ
or akoina awareness ta luba kanda thengnarakpa hairakpa mayam ama thengneiba. And I'm sharing you that each and every angang sing natragasu, I would say maximum number of girls and boys experience this sexual say in different forms ta thengneiba moise adum thengneiba. School da hairasu nupi macha sing se mananga da oja sing ne nushidini kaina mathong rom khangdane nandabi logumba adagi khoi adumba moide am uncomfortable oibi area sing da hekta thengakpogum sumba sing se tawbase sigi asmain lerame do hujikti child line se muthathre aduga 112 haidana number ama thame 112 sina sigi hariba number sina mu angang singna easily access tawba ngamdri sina receiver se khogi kaino dagi oiba police na receive tawgadabani hai adu taragadi police na receive tawrakanda if it is for angangi oiragana angangi kaino da chatkidawba line amada nupi yoragana nupi gi 181 da chatkidawba adu sigi pot se hoji kitang materialize tawba watle haidana hai akoina child line na leramise last ki 2000 kaino dagina September bo leramneba 2023 ki September bo adu matung dagi child line leitre aduna hoji child line leitrakanda akoina hainari ne akoina hainai si kamai hainage kanda relief camp da leiba angang sing se akoi child line gi awareness fazana tawraga hariba toll free number se hanagi dumaina leiram taragadi maybe we may get Yes. numbers of cases leiramgani ba soidana but whom Idi to report report tawraktabanina akoina laite na khando eba. But whom to report haibase huji it's a like angangi damaktadi atoba kaino amaneba aduna child line gi number 1098 thi leiringai dadi mapane yu thakjalaga laaga macha sing da phuba aduba adum akoi complaint adum phangi abuse form da adagi ngasai mama tumminaga ot panaiba mayam se kanaguma amna on behalf of the child anybody can call 1098 se admaina yamna comfort yamna kai haitare yamna laina angang sing sigi grievances se address to yarambase hozik adugi facility do yaudраbanina angang sing sigi grievances keno je line to hozik amromda yam ka hane active oide na ina mai thamne Habiti akoigi si haina chawkhattana at least line am lerambadu hujikti backward oina chatlaga hujiki conflict ki matam sita yamna jarurat oiraba matam sita leitre aduna angang sing adagi nupi sing adagi even nupamcha sing moigi kanada kari haidoino habagi akoigi keno se yamna kiosk ta leiriyaba hana 1098 leiringai child line active oiringai da covid manungda we did lots of online counseling yam taweba koi online counseling te koi counselor leijeba koi clinical psychologist am lei mana online counseling yam taweba so handaki lan manung sita su aduna phasana active oiram taradi like lots of counseling yam tawba yaeba adu mayam sing do leitre adu 112 da tawbase police na pick up tawi hai ai makti directly kano oidri adu moina haije police na pick up tawraga police tagi amuk refer tawnaga tawbani haibanina maybe angang amana daklong pai kanda poto khara ngasagi man hamoigedabadu free and frank respond tawbani haiba ngamoidaba hoy respond tawai mo do dikha dikhenare tanako dagi photo si amuk yenge covid response quarantine center ta dagi village ta chalaga chana thaknaba piba khotpa dagi si covid ki matamda long kaino ni distance safe distance thammakanda tawbi kiba dagi humanitarian response and relief camp ta chalaga pot chai ibiruba masime amsi small sigi photo contribution we did Yeah, thank you so much. I did akoina Manipur si huzi posi ya awaba si the koi lan am laigre the political view gina view am laigre aduga public persons in a wara kanda moigi immediate mateng se aina Manipur the tholoka the 38 days I say relief camp ki support au zeram Matudaina ubase frontline worker ichi hoi gumba sina uraga dumaina adong the focus thada baita adugi damakta yamna thagachari chi amadi chi gi team aduga manipur gi damakta tum mana mayamna udabadu ubibadu magi chana na ba hairo tagi laina na ba mai wakhan ngai ta ba tagi asmadu ta hori ba mayamse adu aina hangdabada haitare ko ichi na ini kari haining ba leibiri aina
hainingbase like the burning thing within few of us is like akhoi kamaina tawdoino haibadi khangde but ai akhoi na ngasi khanarami se ngarang degi ai imanabi amaga khanarami ji ukhurlagi imanabi ma khanarami se we need a third party to deal with this to address this conflict se hujiki laiba pote akhoi darkar amo oi haibani so like aina hainingbase through this medium, medium through the, if anybody knows any third party who really can, like bring the two parties together somewhere in a separate place, somewhere in a protective place, and do a dialogue process, initiate Biragadi, that would be very helpful to the people. Aduga Masagi, Praza Mayam Singh say, Lan Su Sathari, Nongway Su Kapnari, aduga wabasu mayam ama wanari hingba ware aduga khoi kayam kui na smaini hingidoino haibagi wahangse masi khoi hangnaraga leibagi mohuta why don't one step ahead chatla kanda khoi dialogue te interest leiba kanguna dialogue initiate torokpa and government gi through dagi government na tawbiraga su hena phai and government, if government can share a blue, like like a kind of khoi smain tawani haibagi potna praja singda thambiragadi yamna helpful oigani haibdo ay maina thamjagi aina haining base adun aduga akhoi smaina lakadoriba generation se masi akhoi manipur gi human resource ki resources mayam se akhoi manghan bagi mohutta lakadoriba generation singsa akhoi punsina waraga hingakpa akhoi conflict marakta chawrokpa akhoina in adagi weight on the chawrokpa akhoina masi lakadoriba generation da ay adugumbagi akhoina thengnaba experience so ay amuhana ay muda pininde sinaninde haibasimbade ay thamjani Yamna nungai chena Manipur ki damakta more than 25 years hectic padagi dum class 10 11 dagi awareness la ga ngasi bho mathang mathang thapak chathabiri do ina loisalage di hairi do iche da ngasi bho thengna pase do social activist oina laibani na thengna pasi koi gi yamna personal oina close oina uban nina iche da kari impact like iche da personally like how are you, how do you deal with it, and how do you cope up, and how do you wake up every day, getting up and serving the people? yeah yamna yamna kay haitare question se yamna nungsiba question ne aigi damakta aina service torokpase ngasai mamangda haigibudo aina hek kainose pass out degree loiba loidabadagi thuklaga tawrakhibanina aise NGO sida thabak tawna tawna adum ay yum pala kanda aigi ichanupa ahanse pokpa kanda gari da matamduda office ki gari gypsy ama leirame ahanba ama ado underground kangbu mana aise angang pokpa numi humni shuba lak loi humni shubagi yumda putharakpagi nongalakpada underground group amana adum pubiraga chakre amu halakhidre de gari do aduga adugumba experience mayam do thengnara aba matungda aina itasi gari da hapchallaga babana gari ama leibiraga aina gari sida hapchallaga yumda imagi yumda angangi phi khara adagi nupa mayumgi yumda angangi phi khara gari manungda angangi phi khara tawraga angangsiga loinana akoigi inemboksisu thabak tawba aduna main tawrakanda koise aite main struggle tawre hujikta sum ningjangmurakanda yamna nungsiba kaino amadi pungda yamna kaino amadi adum hawi ado aina sigi thengarakpase aigi support system su ai yam phayena aina main thamningi maramdi my family supports me and magi aigi baba se aduga aigi ima se aigi damaktadi yamna moina su yam support tawba aduga aigi inlo leiramiba mayam sina su yam support tawba adugumba oi aduna su ai ngammi aina ngasagi ahamba horopagi project se integrated project mayam ama yawi habi dam sabagumba turendagi ising chikhatpagi motor ising chikhatpagumba yawi ado adugumba tawba kanduda aise side visit da chatpa kanda ngasagi pukse kangnebo ko aisa ngang po omdai pukse kangba kanda ai side visit chatpa kanda engineer pabungduna haima nang hojibawa are you still like not delivering the baby haire ko ingonda ai pabung thabuk loisandana kamay ngang poktoino na haibagi manung ji pawba dum noi admaina
ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯂꯣꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ 2003-4 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ luckily I got an like opportunity ꯑꯩ ꯀꯃꯂꯥ ꯕꯁꯤꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ one weekꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯀꯃꯂꯥ ꯕꯁꯤꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ that was my whole turning point into activism ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅ ꯊꯣꯡꯅ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯛꯇꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤꯉꯩꯗꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯨꯠꯊꯠꯇꯦ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯃꯣꯗꯇ ꯁꯨꯡꯊꯝ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯤꯆ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯗꯇ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯝꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ someone may need me ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒ ꯇꯨꯝꯗꯦꯕ and also like they need me anytime anywhere ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ pop up ꯇꯧꯕꯁꯦ every day is my new day ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 24 hours everyone gets it ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ 24 hours ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ secondly ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯪꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ do no harm principleꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ trauma counseling ꯐꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ I applied a lot with my in the family at personal level and that's how I also share a lot with my children my husband my ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯦꯕꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ I maintain the confidentiality but I share the gist of what I come across today ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯋꯤ and that's how ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯨꯜ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯋꯤ like we don't create a kind of division of labor ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦ everyone cooks everyone cleans everyone wash their own ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ contributions ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ shared responsibility ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ contribution ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ shared responsibility ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ manage ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ pop-upꯇꯤ sometimes I have my personal drawback ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯟ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯟ ꯋꯤꯗꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯤꯗꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯐꯝꯒꯤ 15280 ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ I was given the responsibility of like working in Thawal district ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ but somehow we cope up ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ okay this is ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ and we have to use our own like rational ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯀꯣꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯤ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯍꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯞ ꯑꯞꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ some awareness exposure then experience sharingꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ extension of support extend ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ this is very unfortunate ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ
ꯑꯃꯅꯤꯒ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯞꯄꯒ ꯈꯣꯡꯉꯩ ꯀꯞꯄꯒ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 2-3ꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯒ ꯚꯣꯠꯀ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯚꯣꯠꯀ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒ ꯚꯣꯠꯀ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯠ ꯋꯥꯖ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯤꯂꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦ ꯐꯥꯏꯠ ꯕꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯦꯄꯤ ꯃꯨꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ when she was 7 years old she was sexually exploited by a 45-year-old man adugi nupi machase I met her after 3 years of the incident se ma 7 years suba kanda thokpado aina chahi ma je chahi 10 suba kanda ai ma je thengnaru baneba thengnaru rakanda ma se yam traumatic oina depression je pura aroi bi taraga leram kanda ai ngamaga se unare mama tuna pakapta kappaga lerak kanda lam matam adugi lekai dugi volunteer duna ai madam ma se ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯦꯟꯕꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯨꯅꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯒ ꯇꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯁꯦ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ and you and me have to like maintain the confidential ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯄꯤꯍꯜꯂꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ and I never like ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ so like I think life has to go on and our chapters has to like turn on every chapter has a different taste aduna aina sugumba maina mateng pangba ngamgiba aduga mi angang dugi admaina tawba angang se in pokso case ti like Monica you won't believe it's horrible cases we come across horrible cases aduna smaina akoigi aina yamna mayamda koi tabiriba angangsing na so akoigi show se adum yamna tabibani adu moida koina aina haijaningi si whatever be the situation akoi se conflict laibani na situation do any oiraga su akoi se never give up aduga akoigi situation si kaigumba phatre haina khallone abusive oiren khallo de iche gumba mayam lady akoi lady aduna you have to just reach out aduna life says minor change the way I na adugi give up the bagi keno do aduma aina mayam adugi pausen do cheningi kaigino ga masaki akoi na tawa kanda give up tawraga suicidal tendency gumba lakpa aduga pura depressed oi ki bas gumba gi case akoi manipur ta akoi lekai kudingi tum taraga lakpani aduna ichena tawbiripa smaina ina mi khuding magna smaina tawrakanda support system se tawrakanda akoigi corner da leiriba mayam se smaina empowerment piminna ba haitare ka sigi damakta yamna thagachari che amati che gi team bu aduga mathang tarakpada su yamna mayam chauna hena impact pibirakani na khanje adudi aroiba oina ichena any question aingonda hangbining leibiribra ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ yes actually I see huzi angang kitang piba do moisu college ka kakragadi aina henna matam piba namakani aduga aina school da chatlaga aigi belief tana akoi ki si Manipur si change ama lake haradi mina akoi Manipur da laga change tawba nataba akoi na akoi isa se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ for example ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅ ꯋꯥꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯅꯦ 62 ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯚ ꯐꯣꯔ ꯑꯥꯋꯔ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯅꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯄꯨꯔꯥ they will not be focused right focus ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒ ꯎꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ it is time for us to think ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯖꯔቭ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯟꯗꯔ 18ꯁꯦ ꯃꯣꯏ 5-6 ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯟꯗꯔ 18ꯗ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯒ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ emotion habisidi like it will carry you anywhere and like any place adugi photo lakanina ai wakhane emotion da yamna ka hena hoi chatpasu dakar lai adugasu reasoning su khoi kyam nei na bam dakar yes madu kaiginoga emotion da chatlagadi ngatang gi duda sauningena tawraga thawai mangba yamna yawrakkani ba aduna aina relief camp amada chatpada akoigi upanpa ani hum unare ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯨꯠ ꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯍꯦꯛ ꯍꯜꯂꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯅꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗꯣ ꯐꯥꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕꯅꯤ ꯆꯦꯆꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯍꯜꯂꯨꯔꯒ ꯊꯋꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯡꯉꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯦꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯒꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯨද්ධꯁꯤꯡꯅ ꯏꯆꯦ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯆꯦꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯃꯣꯟ
ꯃꯃꯣꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯃꯥꯏꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯒꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯆꯦ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ